Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil alih pengelolaan Venezuela hingga berlangsung transisi kekuasaan yang aman. Pernyataan ini disampaikan usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat. Trump menegaskan hal ini dilakukan demi stabilitas dan perdamaian di Venezuela. Trump juga menyebut Amerika Serikat akan menjalin kemitraan dengan industri minyak Venezuela selama masa transisi. Pemerintah Amerika Serikat tengah mengevaluasi langkah lanjutan terkait situasi politik di negara itu. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. Serangkaian ledakan mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat yang menjadi dalang ledakan tersebut. 7 ledakan dan pesawat terbang rendah terdengar pada Sabtu dini hari di ibu kota Venezuela itu. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil dan militer di beberapa negara bagian. Venezuela juga telah menyatakan darurat nasional setelah kejadian itu.